dawet nikah sangkan iskon oh inggih kacarita wenten mapesengan sang kaniske dawake punika manggala wangsa yuweh sang kaniske nenten jawenten tios pinaka manggala wangsa yeh ci jayang soyang jagat ide sane presida ngasorang wangsa-wangsane sami raris ngwangsayang jagati merasa mareng kayu ia diastun nguasayang jagat sakewanten nenten mangkin ide ngerasa kasor pisan oleh sholat wangso sakon ide merasa kasor saat tukang aksi kaulihan pidapdap wangsa sakane ngalimbaken sastra drasta lan budaya inggih punika nglimbakan sane marupa sastra-sastra lan budaya sane presida ngicalang dulek adi Man, cikikap ni. Aneh-aneh niki yang mendaging pada susuki ni ko bercerita ni. ya ya Traris ida sangkan iskon punika mawinan raris ngawit punika ide sang kaniske mau paridabdap sareng manab dabang wargi ide sang kaniske raris sareng nabdapang wargine maka sami ngelimbakan
sastra budaya ide nabdabang wargine ngalimbakang sastra lan budaya ring kalebu dewasa ayu raris ring kalaning raina sane kebaos dewasa ayu ida ide sang kaniske raris natabu pekara mabisekan madak agung ngulang sami wangsa drika sinamian ide ngulam makes sinamian nenten wenten tios saluring wangsa sane wenten drike sane keaja merbat riyin sang kaniska raris raris ide sang kaniske ngruntahang wacana para uleman sami mangken titiang amadak pati Anggih para uleman sanewang yang titiang sane mangkin titiang ngawit madak agung maring masa warsannya Angge punika mangkin titiang kalaning warsa Masehi warsa pitong dasa kutus jangkep nyane ring warsa pitung dasa kudus Masehi mangken anggen titiang pingat galah puniki angin titiang pingat sane becik gati ya so kertin wangsa saka
anggon ngingetin buat keluihan yasan wangse sakeng limbakang budaya ngicalang kayune merbak